press meet ke pha mate media thoi chu pha apen la dak mo pen tum kadu ber thek long lo la tawar pi long gari pasang roi ki pi pon ni labang nakin ben ani tuhan product penang than kang tung ke la lo ani tum fan press meet anggang nang kok ke la lo kisuman tum manghudat tahai athe ni tum ke la so kam la so sang tia beha long illegal mining ku bos bang dope so illegal la join ni sin tum mohorder anting bai si isi uniformity fund pu isi red fix lo ni to 13000 pen 13000 pen pono ni tum nan mohol ma mohorder long an token lo dun po la so teng ni tum ani 12 baje philo ni tum payment ko mohorder fund dak pen pithu po la son ni tum uniformity fund claim lo kita me non la so gari sang pleng tum bangke la tum bangke illegal la hiri long ke dami phan mohorder la long yong si dam lo pute dak token kati po la to atum kati te non da aso kati te jo ne se la tum bang dom che jeng tit lo agari ongor ke la lo la si ni tum la so lam hiri bangke forest department forest officer dom pen ni tum already consult tang do jeng kitang do Karbiang Long Autonomous Council secretary tum pen ni tum kwan around ne jeng kitang do mohorder tum pen son dak dak si Karbiang Long CM Dr. Tuliram Rong Hang mata ni tum han meeting nang hang det lo je mohorder tum han an meeting nang hang lo la si hala so tani tum chingwai lo la si illegal mining an bangke totally control nang po hala so ke control di pan sini tum dak SMSA bu union na tum bangke ni tum sangti union tum bangke ni tum la si ke claim lo la si illegal mining bostu bang an ke totally bon nai la si not ma mohol up to date ke do hadak si sangti endam nai sela haya gari pasang kleng tum bangke la tum ke sangti ni tum mohol long endam de si konane aret ke kompen illegal long si loot po dak pen sangti ador kompon po de mapul cho jordam po Karbi Anglong sang ti si ke na hok Karbi Anglong environment si ke na hok hala so pan na hok long le walam spot sini tumbang la an pini nang litum angno hitame ajab nang kok lo wang nang kok lo penge rat phan hitame ni tum la so lam mang ke thanang kok lo atheni tum mohorda tum isu so lam de ko lalo ante illegal mining benali tum kumat ham si jong dam lo ni tum illegal mining pu jong dam ke lalo je for example permit ke latum ke they are not for business purpose they are for particular construction works again construction work sita don apang ke they are for mane business purpose hala dak ta dam lo ek number 2 number apang ke komat ma along le amalik hala so along le bong khadan along phul wong wong po khadak sangti dolo te plu te hadak pen sangti thapon po la ke forest pen ta pachini ne lo forest or phan ta pachini ne authority long ta we thang ta we sonadim ta do la pen ke wildlife area ki suman long do hala so wildlife area long pen ta me jodiki mining bostu bang hadak piun e podim pen ta hadak pen ta san bom lo la to la son thi hadak non la son thi claim bob ama si sangti aret bang ke mohorda to mang ke non mang ke siji pineta kisti pineta chi piun e lap lo dia la tum aret nang phalang no don lap ti ma so problem do posi ni to mang sangti environment ta safe po Karbiang Long sangti ta safe po la pen Dimapur long ji to sangti ta me ador ke kompet dam long le lo Karbiang Long sangti ke joy pon ra long le lo hala so mentality pen ni to union atom chingwai lo ta so teng si ni tum pini claim lo claim ti ta me non nang kroi kroi ni to ma against ni non ke dam tu ta dolang atum non ta FIR file da mia jaji pe ni ko ta asi ka chong hu tum yong ni to phan FIR file lang pulo te ta ke ko pi alu lon de ke do lang ke hala so lam de ko lo yo non la tum ta pen son na tum mohlar asos ta enai mala tum ta a bo su et bang mohol andar ti do nai polam do lo ti ta me mohol andar do di te ti lo tum ba ami thang je pa thek po ami thang hari po ason ti lo tum claim rong ti ko lo ante la so khadan gi non mat kuna na loge tum da te bok terai ki doge spot jong si visit dam bolo te dak bordan long pen long pon ji long it area pen long pon ji heri heri hala hawari mi long pen long pon ji son dak tak si patra di sa long pen long pon ji di sobai long ta long ji lahai la plot long ane long nampo Hatipura lom long ni hadak lom ke lason lok si claim lo bang even forest department tum ta control un edak ano lason si Karbiang Long sang ti ke chong hu illegal na thu ki si ni tum mohorda tum da jail si ke jang thu nang ni ma pi ma
buan ta dulu hulang lah tum lah anu ki julum je karbiang long sang ti chong hu pat so yo ni ni tum da klem nang kok lo ate nona le tum la gari ke khang dun pen mate nona tu pini media long ke la lam the cepat lang bagai tum min motif mane ake mang ke pila ni tum main motif la ke la lo dak illegal bostu dam long le ek number la si mohola long si dam nang ji dam nang ji la pen mohola long phan ni tum dak 13000 already red ki fix do la so 13000 te kang hoy ni tum red uniformity phan la ta illegal pa veji phan la pen la so ateng ben si claim hoy dam hoy tang ti nan ma en dam ni tum dak token do ni tum token pi do ni hala so illegal la pen kang hu kang hi red ke phalang no ne that uniform ki miti ki biji phan si ni tum la so gari ta ke kha la haya gari non do o an to bar so ding do gari ta mohol long ni dam ji tum an mang ke non ta full payment pi te kang pen dam elo ti ta la hai tum mang ke mohol long dam de athe 13000 pen ke ni tum nam ne pusi de ma pura pen bang chi thik tang do hala so teng pen si ki tuman dak long milik tum long pen tum ta ke che kroi dun do la so ma si la tum bang an ni thei bin la lo yo la illegal ka do la dak pen pasar pu do ada la tum si pu klem dun bom dam dun bom adore kom pen en dun po jor dun po alang to male pan cholo karbiang long ani si sangti ik dedi mentality avelo karbiang long environment hino dagi mentality avelo karbiang long along biloma moani si lang roi lang jeng tak kreng labji hala so mentality avelo la pen karbiang long autonomous council fund revenue sekai si bak ulai pidu nang ha so mentality avelo mohol da to kisti gp on energy jong si ne tum ing hu pidu na la te hala so mentality ta avelo la si kang hu tu lo kang hu lo tu ngala pusi claim re lo masin tu mang kisung awas problem ang do ko non mang non present sangtia dore kono ni present ni tum 13000 si jordan ba nak Well, man. ha Part truck. 400 yeah